zingakanani ngobekeze ngomisitha zami zingakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi bayamazi ugogo Mseleku. Ugogo Mseleku utholakala zonke indawo mangabe umdinga. Namhlanje into ebalekile ngifuna ukukhuluma ngayo, ngifuna ukukhuluma ngalabo abantu laba abadinga ukubethelelwa kodwa bebekude. Nginayo iplan yokuthi ngibasondezele ukuthi ngibe seduzane nabo ukuze bakwazi ukungithola ngibenzele izinto. Kodwa kumele labantu abasuke bedinga ukubethelelwa badinga ukuthi bafake ama-deposit. Kakhulukazi ey'ndaweni ezikude ngoba ey'ndaweni ey'vele zisuke ziseduze kusuke kuvele ngizohamba ngisheshe ngifike khona. Ey'ndaweni ey'kude nje njenganaseMthatha ngiyalinganisa ukuthi koMthatha nje uma kukhona abangidingayo mhlasimbe befuna ukuthi ngibabethelele, kumele bangifonele bangitshele ukuthi gogo besicela ukuthi ungibethelele bese mina ngizobanika usuku olulodwa engizobanika lona ukuthi cha mhlambe namhlanje nakusasa ngizobe ngibethela koMthatha yonke imizi engizobe ngiyidingeka kuyona ngizobe ngiyobethela. So ngidinga ukuthi umuntu angitshele abesefaka i-deposit okwenzela ukuthi lokho ngibe nesiqiniseko sokuthi uqinisile ukuthi udinga ukubethelelwa, ngoba ngiyazi ukuthi awukwazi ukuthi ungathi udinga ukubethelelwa bese ungathembi futhi umuntu ozothi uyakubethelela, ngoba kubalulekile ukuthi uthembe, ngoba manje ngeke ukuthi usaba ukufaka mhlawumbe i-deposit ka-500 uyitshethi ngeke ngifike. Ngeke ngithi ngifake i-deposit ngibe sengingafiki ngibe ngikhuluma la obala ngibona uyibona bonke abantu, ngoba wonke umuntu uyangibona ukuthi ngithini. Nawe futhi ungakwazi ukuthi cha mangase kuthiwa cha angizi kuwena noma angifikanga ngithathe leyo mali yakho, nawe futhi ungakhuluma nambuzo kwenzeke kanjani. Into engeke izikwazi vele ukuthi yenzeke kanjalo njengoba nje ngizisakaza kanje ngihambe ngikhuluma bona bonke abantu bengibona, ngeke ngikwazi ukuthi ngizihlebe ngithathe imali encane kangaka bese kube ukuthi ngiyithatha nje ngizokuza kuwena. Yingakho ngithi bonke abantu abadinga ukubethelelwa ngapha koMthatha kumele bangifonele babe sebeyangitshela ukuthi badinga ukubethelelwa umntasho nathi befisa kube nini, bese mina ngihlanganisa ukuthi cha-ke ngizokwenza kube usuku olulodwa ngosuku oluthizeni lolo okuyilona engizohamba ngalo ngiyokobethela. Engisholo ukuthi ugogo Mseleku utholakala kuzona zonke izindawo, ngoba ngisho eGoli uqobo ugogo uyatholakala. Ngisho nokhona bebengidinga bedingela ukuthi ngiyobethela ukuze ngisuke la ngazi ukuthi kunomuntu odinga mina ukuthi ngiyombethelela, naye kumele asho ukuthi udinga ukuthi ngimbethele ukuze ngiphathe zonke izinto zami nezokubethela, ukuze ngazi ukuthi okay kunendawo engizohamba ngiyoyibethela ngiyibambe ziqine nami ngazi okay ngizothi mangifika lapha bese ngihamba ngiyobethela kabani. Yingakho ngithi kubalulekile ukuthi bese uyangifonela ungitshela ukuthi gogo ngosuku othize bengifisa ukuthi ungibethelele, ngizokwazi nami ukuthi cha ngazi okay ngihlanganise kade zonke iy'nduku zami zokubethela ngiziphathe, ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi ngizishiye mhlawumbe ngoba ngibona ukuthi ngoba kukhona umuntu okhulumile. Uyabona kunzima ukuthi uvane uthwala imithwalo uthole ukuthi abantu amukho noyedwa okwakhuluma ngawo, ngoba ekugcineni uzobuya nawo lokhu hamba usindwa umthwalo uyale usindwa imithwalo ubuye. Kubalulekile ukuthi nibhukhe nisho ukuthi cha bengicela ukuthi ugogo angibethelele bese ngikutshela mina ukuthi cha njengoba ungalapha eGoli ngizofika ngosuku oluthize ngizokwazi ukuthi ungibethelele, ngizokwazi ukuthi ngikubethelele. NabaseMthatha ngokunjalo nabo ngicela ukuthi ngoba bakhona abake bathi ukukhuluma ukuthi badinga ukuthi ngibabethelele, ngicela baphinde bafone basho ukuthi badinga ngibabethelele nini, bese mina ngibanike usuku lokuthi ngizobe ngosuku oluthize ngikhona ngapha eMthatha. Ngizobatshela ukuthi iluphi usuku engizofika ngalo ngibabethelele, ngoba ngifuna ukuthi ngihlanganise wonke umuntu ngendlela yokuthi indlela yakhona iyinde ikude. Yingakho kumele nginihlanganise ngaso okay namhlanje ngihamba ngisebenza kabani, mhlawumbe ngesikhathi esithi ngizobe ngisebenza kabani, uma ngiqeda lapho ngiyakubani bese ngiyabuya futhi ngibuyele eThekwini ngoba nakhona ngisuke ngumuntu odingakalayo. Engisholo ukuthi-ke angazisa abantu baseGoli ukuthi ngomhla ka-3 Disemba ngizobe ngikhona eGoli ngapha koMthatha. Shuthi bazothi uma sebefona bekhuluma bona kuzoya nokuthi bona bathini bese ngize ngikwazi ukuthi ngiye khona eMthatha. Ngiyabonga kakhulu makhosi, ngiyacela ukuthi bonke abantu abalalelile noma owake wezwa umngani wakhe ekhuluma ngaloko amtshele ugogo Mseleku uthe bonke abantu abadinga ukubethelelwa mabamfonele baxoxisane bezwe ukuthi kuhamba kanjani. Uyayibona leyo nto ngoba nami angikwazi ukuba ngisuke ngihambe nje ngingazi ukuthi ubani engizomthola ubani engeke ngimthole ngoba kukude. Niyayibona leyo nto. KuFacebook ngiyatholakala, kuTikTok ngiyatholakala,
ku-YouTube ngiyatholakala. Wonke umuntu ongidingayo ofuna ukubona akangene kuGogo Mseleku abheke zonke iy'nkulumo zikaGogo Mseleku ngoba hleze nawe ukwaze ukubuke leyo bese ungayiboni uyidinga bese uyaphuma mhlawumbe kanti uma uqhubeka ubuka kukhona osuke usazokubona uGogo akade ekhuluma ngako lokhu okudingayo. Ngiyabonga kakhulu Makhosi, thokoza.